Oblačim jutros ovu majicu sa grbom Nemanjića i nešto razmišljam koliko smo mi Srbi kroz istoriju imali dinastija sunce. Što bi rekle Lale, bilo ih je što god. Pazi ovako, prvo su Srbijom vladali Vlastimirovići, pa Nemanjići, pa Lazarevići, pa Brankovići, posle njih Obrenovići i na kraju Karađorđevići. To su sve dinastije. A te dinastije su dale careva, kraljeva, kneževa, despota, koliko ti duše treba. Ima jedna zanimljiva pričica vezana za to. Daj mi jednom prilikom je naš poznati novinar i pisac Borislav Mikalović Mihiz neku zagrebačku kafani sedao sa svojim hrvatskim kolegom. Ljuckali su kafu i pićence ovako kao i mi ovde, kad kolega upita Mihiza onako malo cinično: kakav ste vi to, kaže, Srbi narod, pa vi ste svoje kraljeve bacali kroz prozor. A Mihiz malo očuta, pa kao iz topa raspali, imali pa bacali. Doduše, nije nam baš na ponos taj detalj iz naše prošlosti, a nema veze, šta je tu je, važno da mu Mihiz onako dobro zavuku. Nego nešto drugo mene kopko od jutros. Ne kaže naš narod džabe bez kralja ne valja. Tolike vekove prožive smo sa našim monarsima, prevali smo sa njima i dobro i zlo, a sada ispade da nam je posljednju dinastiju proterao glavom i bradom ćopavi Joža iz Kumovice. Da to može. I šta sad? Nikom ništa. Monarhiju ukine banda probisvete i prevaranata, a ne ide to, ljudi moji. Pa generacije su za te kraljeve glavu davale. Više od 1000 godina. Ostade nam ovaj naš lepi, beli, dvoglavi orao bez jedne glave. Nego kad smo već kod toga, ajde baš da vidimo. Napišite nam u komentaru šta vi mislite, šta biste volili. Da li biste volili da Srbija ponovo bude kraljevina? Ajde baš da vidimo.